Ngiyalibingelela sihlobo esithandekayo ngegama lenkosi yethu uJesu. Ngithanda ukubana ngilamukele enkonzweni yethu yalamhlanje. Okhuluma lani ngumfundisi uMpofu, mfundisi uMpofu. Ngithanda ukubana ngibonge uNkulunkulu ngokusigcina la ngokusivumela ukubana sibe lengcenye enkonzweni yalamhlanje. Singena ke enkonzweni yalamhlanje elesihloko esithi sona Ungubani Umoya Oyingcwele. Ungubani Umoya Oyingcwele. Iyo indaba esizafisa ukuthi sikhulume ngayo lamhlanje. Abantu abanengi bayakhuluma ngomoya oyingcwele. Abanye bayafisa ukuthi bamukele umoya oyingcwele. Abanye njalo bayafisa ukuthi baphiwe umoya oyingcwele. Kulento eziningi ezikhulunywayo ngomoya oyingcwele. Umoya oyingcwele ungubani? Uyisavunguzane yini kumbe ungumuntu? Ngesikhiwa abathi bona yi-person. Umoya oyingcwele uyinto yini kumbe ungumuntu? Ngesikhiwa abangathi is a person kumbe a force. Yindaba esifisa ukuthi ke siyikhangele lamhlanje ngoba iBhayibheli ilezimpendulo zethu zonke esingabe sizidinga njengabantwana bakaThixo, ngoba iBhayibheli yiyo esivezelayo inkolo okumele seyame kuyo, inkolo okumele ilawule ukuphila kwethu. Ungubani umoya oyingcwele? Ungumuntu yini kumbe uyinto ethile? Nxa ungumuntu ubani? Ungumuntu onguNkulunkulu yini kumbe ungumuntu oyisidalwa? Ungumdali yini kumbe uyisidalwa? Yiyo indaba esifisa ukuthi ke siyithinte lamhlanje. Now nxa ukhangela uzathola ukuthi kulezinto ezingaba mbalwa ezehlukanisa umuntu lezinye izinto ezingasomuntu. Asisoze ke sithinte ezinengi zakhona, sizathinta ezintathu ezimqoka kumbe eziphawulekileyo ezizasincedisa ukuthi senelise ukwehlukanisa. Now ukuze kuthiwe ulutho lolu ngumuntu kumbe iperson, kumele ulutho lolu lube lengqondo, the mind, ngesilungu ingqondo. Ezinye lezi zinto kumbe ungakhuluma ngamatshe, ungakhuluma ngesavunguzane, azila mnakano, azila mind lezo ezinye izinto. Kodwa umuntu ulengqondo, ulomnakano, ulomkhumbulo. Umuntu unumber 1 lo. Ungabona ulutho lulengqondo kuthi solungaba ngumuntu. Okunye njalo kwesibili okwehlukanisa umuntu lezinye izinto yimizwa, ama-feelings kumbe ama-emotions. Ungabona ulutho oluthile lulama-feelings, lulemizwa, kuthi ukuthi lungaba ngumuntu lolo lutho. Owesithathu ke esiza kuthinta ngamandla okukhetha, the power of choice. Ungabona ulutho oluthile lulamandla okukhetha, kuthi ukuthi lolo lutho lungumuntu, ngoba izinyamazana kazikhethi. Ilitshe ungakhetha ukuliphosa ngeke lale kalikhethi. Inja ungakhetha ukuyidonsa ngamakhala ngeke yale kayikhethi, ngoba kasomuntu, inyamazana. So ungabona ulutho lulamandla okukhetha ukuthi ngifuna ukuhamba ezitolo kumbe kangifuni, ngifuna ukuhamba esikolo kumbe kangifuni. Lolo lutho lulamandla okukhetha, kuthi ukuthi lungumuntu. So ngezinye indlela nxa sisehlukanisa umuntu lezinye izinto, kuthi ukuthi okuthiwa ngumuntu kumele kube lengqondo, imind. Okuthiwa ngumuntu kumele kube lemizwa, ama-emotions. Okuthiwa ngumuntu kumele kube lamandla okukhetha, i-power of choice. Umoya oyingcwele ke yena ulengqondo yini? Ulemizwa yini? Ulamandla okukhetha na? Ngoba nxa elazo lezi zinto kuthi ukuthi ungumuntu, uyiperson, then ke sesizadinga ukuthi ungumuntu bani. Ke sigijime ke siye eBhayibhelini. 1 Corinthians chapter 2 iverse 10 sisiya ku12. 1 Corinthians chapter 2 iverse 10 sisiya ku12. iBhayibheli lapha iyakhuluma ithi yona ngubani ongazi umuntu ngaphandle komoya walo muntu. Ithi yona iBhayibheli nxa ufunda usiya phambili ngokufanayo kakho oyaziyo imicabango kaNkulunkulu ngaphandle kukamoya kaNkulunkulu. Ngaphandle kukamoya kaNkulunkulu kasamukelanga umoya wasemhlabeni, kodwa umoya ovela kuNkulunkulu ukuze siqedisise ngalokho uNkulunkulu asiphe khona ngesihle. So
iBhayibheli lapha ithini? Ithi akula muntu ongazi umuntu ngaphandle komoya womuntu. Ibisithi yona akula muntu ongazi okaNkulunkulu ngaphandle kwamoya oyingcwele. Ngaphandle kwamoya kaNkulunkulu kutshoni kuthi umoya oyingcwele ulengqondo lapha agcina khona ulwazi ngoNkulunkulu. Uyahlola okujulileyo kaNkulunkulu. Ulolwazi ngokujulileyo kaNkulunkulu. Nguyokwaziyo imfihlakalo kaThixo. Phela umbalisi nxa efundisa esikolo ethatha ichoko ebhala emdulwini, ulwazi lwakhe kaluphumi ezwaneni, ulwazi lwakhe kaluphumi enyaweni, kodwa ulwazi lwakhe luphuma engqondweni, ngoba ingqondo yiyo egcina ulwazi. So iBhayibheli nxa isithi umoya oyingcwele uyakwazi okujulileyo kaNkulunkulu, kuthi umoya oyingcwele ulengqondo lapha agcina khona ulwazi. Yikho sikubonayo laphana. Gijima ke siye kuRoma chapter 8 iverse ngu15 lo16. Ithi yona iBhayibheli, ngoba kalamkelanga umoya olenza libe yizigqili futhi zokwesaba, kodwa lamukela umoya wobudodana, njalo siyamemeza ngaye sisithi Abba Baba. Umoya uqobo uyafakaza lo moya wethu ukuthi thina singabantwana bakaNkulunkulu. So iBhayibheli lapha ithini? Ithi umoya oyingcwele uyafakaza, ulamandla okufakaza. Ufakaza ngani? Ngalokho alakho engqondweni yakhe. Umoya oyingcwele ulengqondo afakaza ngayo. Chapter 8 khona phana kwabaseRoma iverse ngu26 lo27. Ithi yona ngokufanayo umoya uyasisiza ebuthakathakeni bethu. Kasikwazi okumele sikukhulekele, kodwa umoya uqobo uyasincengela ebubula okungeke kuchazwe ngamazwi. So iBhayibheli sithini la? Ithi thina nxa sikhuleka asikwazi kukhuleka, kodwa umoya oyingcwele uyasifundisa, nguyosincengelayo, nguyosifundisa ukuthandaza. Nxa efundisa kuthi ukuthini? Kuthi ulengqondo lapha agcina khona ulwazi, ulengqondo afundisa ngayo esabela abantu ulwazi. John chapter 14 iverse ngu26. iBhayibheli ithi yona umoya oyingcwele nxa esebuyile phakathi kwenu uzalikhokhelela, alifundise iqiniso lonke, alikhumbuze lokho engililaye khona. So umoya oyingcwele uyalazi iqiniso lonke, akulanto angayaziyo, futhi yena kakhohlwa njengathi. Phela thina siyakhohlwa, kodwa yena kakhohlwa ngoba ungumnini lwazi lonke. Uyafundisa iqiniso lonke, nguyochasisa iBhayibheli, nguyosifundisa iBhayibheli, nguyosinikuzwisisa iBhayibheli. Umoya oyingcwele uyakhumbula konke kakhohlwa. So umoya oyingcwele ulengqondo lapha agcina khona ulwazi, uyenelisa ukufundisa ngoba ulengqondo. Umoya oyingcwele, kambe umoya oyingcwele ulemizwa na? Ama-emotions, imizwa, sikhuluma ngokuthukuthela, sikhuluma ngothando, kunengi ama-emotions, abanye okunye igrief, ukudangala, kunengi ke okubizwa kuthiwa imizwa. Umoya oyingcwele ulemizwa yini? KwabaseFesu ngu4 iverse ngu30. ABASEFESU ngu4 iverse ngu30. iBhayibheli ithi yona lingamdabukisi umoya oyingcwele elabekwa ngaye uphawu kuze kube lusuku lokuhlengwa. So iBhayibheli lapha ithini? Ithi umoya oyingcwele uyadabuka. Yikho phela iBhayibheli isikhuza ukuthi singamdabukisi umoya oyingcwele, kuthi ulemizwa uyenelisa ukudabuka. He can be grieved, angadabuka singaziphatha ngendlela angayikhangelelanga. So umoya oyingcwele uyadabuka. Uyadabuka, asingeke sithi thina ilitshe lidabukile enhlizweni. Hayi, ngoba ilitshe yinto, is a thing. Asingeke sathi savunguzane sidabukile enhlizweni, ngoba isavunguzane yinto, is just a force. Kodwa iBhayibheli ithi umoya oyingcwele uyadabuka, kuthi ulenhliziyo. Nxa ulutho kuthiwa lulemizwa, kuthi lulenhliziyo eyisigodlo semizwa. So umoya oyingcwele uyadabuka singamphatha ngendlela angayisiyo. Nguyikho phela uMatewu chapter 12 iverse ngu31 lo32 ithi yona zonke izono zingathethelelwa, kodwa kulesono esisodwa esingathethelelwayo, esokuthuka umoya oyingcwele. Isono esingathethelwayo ngesinjani?
yikuphikelela uphikisana lo moya oyingcwele okwesikhathi eside. uNkulunkulu nguyokwazi ukuthi isikhathi esinganani, kodwa ungaphikisana lo moya oyingcwele okwesikhathi eside njengoFaro weTestament elidala, inkosi yaseGibhithe, lo Sawuli inkosi yakuqala yako-Israyeli, ungaphikisana lo moya oyingcwele okwesikhathi eside, umoya oyingcwele uyathutha kuwe. Umoya oyingcwele angavela athuthe enhlizweni yakho, awusaphenduki ngomoya oyingcwele nguyoncenga abantu, nguyosincengayo ukuthi siphenduke, kodwa ungabe lokuphikisana laye ekukhuza ngomzwangedwa wakho, ekuchayisa ngovalo nxa usenza isono, kodwa wena ignore uvalo loluyana uluchaya indiva, ungabi le ndaba lalo. Engabe lokho ephinda iminyaka leminyaka ekuncenga, uyadabuka agcine ekuyekela ethi yenza njengokuthanda kwakho. So kuyingozi ukuphikisana lo moya kaThixo. Usebenza ngovalo, usebenza ngeconscience, uyakukhuza ekuchayisa ngovalo nxa ususenza into engalunganga. Ungamdabukisi umoya oyingcwele. So umoya oyingcwele uyadabuka, kuthi uvula ama-feelings, inhliziyo yakhe ingadabuka nxa silokhu siphikisana laye, esikhuza esonweni esifananayo kokuphela, esikhuza singamlaleli. Uyadabuka umuntu ecine esenza isono esingathethelelwa, umoya oyingcwele sethuthile enhliziyweni. Romans chapter 15 iverse 30. Romans chapter 15 iverse 30. Ithi yona iBhayibheli, ngiyalincenga abazalwane ngenkosi yethu uJesu Kristu langothando lukamoya ukuba lihlanganyele lami ekuchikachikeni kwami ngokungikhulekela kuNkulunkulu. Umoya oyingcwele kuthiwa ulothando. Love is an emotion. Uthando lungumuzwa. So umoya oyingcwele uyenelisa ukuthanda. Ukuthanda zihlobo ezithandekayo, isavunguzane ngeke sithande ngoba kasomuntu siyinto nje. So umoya oyingcwele uyenelisa ukuthanda ngoba engumuntu. So umoya oyingcwele sesibonile ukuthi ule ngqondo, he has a mind. Sesibonile okwesibili ukuthi ule mizwa, he has emotions or feelings. Ule mizwa, uyadabuka, uyathanda. Umoya oyingcwele so ule mizwa. Number 3, umoya oyingcwele ulamandla okukhetha na. Uyenelisa ukhetha na, uyenelisa uzikhethela yini izinto ukuthi ngenze lokho kumbe ngingenzi lokho. iBhayibheli ilempendulo zihlobo zami ezithandekayo. 1 Corinthians chapter 12 iverse 11 iyakhuluma iBhayibheli incwadi engcwele. 1 Corinthians chapter 12 iverse 11 iBhayibheli ithini lapha? Ithi yona iBhayibheli, konke lokho kungumsebenzi kamoya munye oyedwa, njalo upha umuntu ngamunye njengokuthanda kwakhe, njengokuzikhethela kwakhe. iBhayibheli ithi yona umoya oyingcwele nxa enika izipho zakomoya, uyanika umuntu munye ngamunye njengokuthanda kwakhe, njengokuzikhethela kwakhe. So umoya oyingcwele nxa enika izipho zakomoya, ama-spiritual gifts kumbe izipho zomusa, uyakhetha ukuthi uzibani ngiyamnike sokuchumayela, uzibani ngiyamnike sokuhlabela, uzibani ngiyamnike sokufundisa. Ayisibo bantu abazikhethela, kodwa umoya oyingcwele nguyozikhethela ukuthi anike ubani siphi isipho. So umoya oyingcwele ulamandla okukhetha. He has the power of choice kumbe freedom of choice. Uyazikhethela ukwenza izinto. Funda lami 7 chapter 13, Acts chapter 13 verse 2-3. Ithi yona iBhayibheli, ibandla lathi likhuleka, umoya oyingcwele wakhuluma. Uyakhuluma futhi umoya oyingcwele wakhuluma wathi, ngehlukaniseleni uSawuli loBarnabas emsebenzini engibabekele wona. So umoya oyingcwele ibandla lalikhuleka, kwakulomsebenzi okuhambisa ivangeli okwakumele uyekwenziwa ngaleso sikhathi kwenye indawo. So umoya oyingcwele wathi loba libanengi la, mina abantu engibafunayo kathesi, abantu engibakhethayo kathesi, engibakhethela umsebenzi nguSawuli loBarnabas, loba libanengi. So wakhetha uSawuli loBarnabas. Umoya oyingcwele uyenelisa ukukhetha. Even lasemabandleni nguyokhetha abathungameli, nguyokhetha abathungameli, o-appointayo, obekela abantu imisebenzi etshiyeneyo ebandla. Abantu akumelanga baxokozele, bakhampeni kumbe bathanda izikhundla ebandleni. Hayi, kumele bakhuleke babuze kumoya oyingcwele, ngoba umoya oyingcwele nguyokhethayo. Uyokhetha uhlobo ezithandekayo. Now, umoya oyingcwele ulamandla okukhetha. Lamandla okukhetha. iBhayibheli isitshele. So, umoya oyingcwele ule ngqondo, umoya oyingcwele ule mizwa, umoya oyingcwele ulamandla okukhetha. Nxa umoya oyingcwele ele ngqondo, nxa umoya oyingcwele elemizwa, nxa umoya oyingcwele elamandla okukhetha, kutshengisa ukuthi umoya oyingcwele ngumuntu. He is a person. Kaso savunguzane, kasonto, kodwa ungumuntu umoya
Oyingcwele ngoba ulazo lezi zinto ezehlukanisa umuntu lezinye izinto. Funda iBhayibheli kuJohane chapter 16 verse 13 lo 14. iBhayibheli yasitshela lapha ukuthi kusetshenziswa okubizwa kuthiwa ngama-personal pronouns nxa kukhulunywa ngomoya oyingcwele. Ithi yona iBhayibheli kodwa yena umoya kodwa yena ubambe uyena lwana kodwa yena umoya weqiniso nxa esefikile uzalikhokhelela kulo lonke iqiniso. Kazi ukuzikhulumela yena, uzakhuluma lokho akuzwayo kuphela. Kuthiwa kodwa yena, hayikhona kodwa wona phela. Nxa kuthiwa yena kukhulunywa ngomuntu akukhulunywa ngedonki, asingeke sithi yena idonki. Awukhulunywa ngesavunguzane, asingeke sathi yena isavunguzane. Hayi, nxa kuthiwa yena kutshengisa ukuthi kukhulunywa ngomuntu, akukhulunywa ngenyamazana, akukhulunywa ngento engasomuntu. So umoya oyingcwele kuthiwa yena, iBhayibheli ithi when he, the Holy Spirit, uyi lwana uvezani? Uveza ukuthi into ingumuntu njalo ngeyesilisa, he is masculine, ngeyesilisa. So umoya oyingcwele ngumuntu, yikho kuthiwa yena, hatshi wona. Yikho kuvezwa iBhayibheli lapha ngumuntu wesilisa, yikho esikhiwi sithi yi sebenzisa okuthiwa i-personal pronoun eveza owesilisa. Ungabala njalo uJohane chapter 15 iverse 26. iBhayibheli ithi yena umoya oyingcwele ungumsizi. uJesu uthi ngizakulithumela umsizi ozavela kuBaba. Nxa kwakukhulunywa ngomsizi ezikhathini zeBhayibheli, the helper, kwakukhulunywa ngomunye umuntu obuyayo ukuzoncedisa, umuntu obuye ukuzoncedisa as a separate individual. So nxa uJesu wayesithi umoya oyingcwele uzabuya azoncedisa, wayekhuluma ukuthi umoya oyingcwele ngumuntu ozabuya engizamletha azolincedisa. Right, nxa umoya oyingcwele engumuntu, if he is a person, ungumuntu bani? Ungumuntu ofanana lathi yini? Izidalwa kumbe he is a divine person, umuntu onguNkulunkulu. NgesiNdebele nxa ngisithi umuntu akucaci kahle, kodwa ngesikhiwa nxa ngisithi person, what kind of a person is he? Divine person yini umuntu onguNkulunkulu kumbe human being? Umoya oyingcwele. Fundela mina Msebenzi chapter 5 iverse 1 sisiya ku4. Yindaba ejayelekileyo leyo. Msebenzi chapter 1 verse 1 sisiya ku4. Ngizafunda verse 3 lo 4. Ithi yona iBhayibheli, uPetro wasesithi, Ananiya, kwenzeka kanjani ukuthi uSathane usegabhele inhliziyo yakho usuze uqamba amanga kumoya ongcwele wazigcinela ingxenye yemali eliyizuzileyo ngesiqinti senu na? Kanti besingasisenu yini singakathengiswa? Njalo lapho sesithengisiwe imali ibingaqondananga lani na? Kuyini okubangele ukuthi ukhumbule ukwenza into enje na? Kawuqambelanga muntu amanga lawo, kodwa uwaqambele uNkulunkulu. Uverse 3 uthi yena Ananiya uqambela amanga umoya oyingcwele. So uqambela amanga umoya oyingcwele. Uverse 4 uthi kawuqambelanga muntu amanga, kodwa uqambele uNkulunkulu. So Ananiya uqambele bani amanga? Uqambele umoya oyingcwele onguNkulunkulu. Uqambele uNkulunkulu umoya oyingcwele. Ukuqambela amanga umoya oyingcwele yikuqambela amanga uNkulunkulu, ngoba umoya oyingcwele nguNkulunkulu, uyisiqu sesithathu kuTrinity kumbe kubuthathu bukaNkulunkulu. KuloNkulunkulu Baba, uNkulunkulu Indodana, loNkulunkulu umoya oyingcwele. So umoya oyingcwele nguNkulunkulu ngokugcweleyo, uyalingana lo Baba le Ndodana. Funda u1 Corinthians chapter 3 iverse 16 lo 1 Corinthians chapter 6 verse 19 lo 20. iBhayibheli yasitshela lapha ukuthi uNkulunkulu uhlala kithi. Nxa uNkulunkulu ehlala kithi, imizimba yethu ilithempeli likaNkulunkulu. Ohlala kithi ngubani? nguNkulunkulu umoya oyingcwele. So nxa umoya oyingcwele ehlala kithi, kuthi uNkulunkulu kithi, ngoba umoya oyingcwele nguNkulunkulu ngokugcweleyo. So umoya oyingcwele nguNkulunkulu ngokugcweleyo, nguye owadalayo, ulamandla okusebenzisa abantu, ngeke asetshenziswe ngabantu. uNkulunkulu umoya oyingcwele nguye ongasisebenzisa njengabantu, nguye ongasisebenzisa njengabafundisi labatshumayeli. Thina ngeke samsebenzisa ngoba uphezulu kulathi, uphakeme kulathi, umdali, thina sizidalwa. 2 Corinthians chapter
3 ivesi ngu-16 lo-17 kakhulu ngeBhayibheli esikhiwa ku-King James Version ithi umoya oyingcwele yinkosi, the spirit is the Lord. Umoya oyingcwele uyinkosi, unguNkulunkulu ngokugcweleyo. Asosavunguzane ezihlobo ezithandekayo, hayi asonto, hayi umoya oyingcwele nguNkulunkulu ngokugcweleyo. uNkulunkulu ngokugcweleyo hlobo ezithandekayo. So nxa sikhuluma ngomoya oyingcwele kumele sibe kwazi sikhuluma ngoNkulunkulu. Matewu chapter 28 ivesi ngu-19 iBhayibheli lithi libabhabhathize egameni likaBaba elendodana lelikamoya oyingcwele. So umoya oyingcwele uyakhonzwa ndawonye loBaba lendodana ngoba ngobuthathu babo bayalingana. Ubuthathu babo laba babumba uNkulunkulu munye. Babumba uNkulunkulu munye. Umoya oyingcwele ke ulezimilo zobuNkulunkulu okuthiwa ngama-divine attributes. Ulezimilo zobuNkulunkulu okuthiwa ngama-divine attributes. Ungafunda uJohane chapter ngu-16 ivesi ngu-13 iBhayibheli ithi yona kodwa yena umoya weqiniso nxa esefile uzalikhokhelela kulo lonke iqiniso. Umoya oyingcwele nguye okwazi iqiniso lonke, ungumnini lwazi lonke. Mina nginje ngaze ngibale njani iBhayibheli angingeke ngibe kwazi konke. Akula mfundisi, akula mprofeti, akula muntu okwazi konke. Abantu ulwazi lwethu luyasilela, asingeke saba kwazi konke. Kukhona okunye singakwaziyo, kodwa iBhayibheli lithi umoya oyingcwele ukwazi iqiniso lonke, uyalifundisa iqiniso lonke ngoba unguNkulunkulu, ungumnini lwazi lonke. Okunye okuveza ukuthi uNkulunkulu nguNkulunkulu yikuthi ungumnini lwazi lonke. Lo moya oyingcwele ungumnini lwazi lonke. All knowing, wazi konke umoya oyingcwele. Funda iKubo chapter 139. iKubo chapter 139 ivesi ngu-7 usiya ku-10. iBhayibheli lithi ngingabalekela kanjani umoya wakho na, ngoba ngiya ezulwini ukhona, ngiye emhlabeni ukhona, ngiye endaweni yabafileyo ukhona. So umoya oyingcwele ukhona endaweni zonke ngasikhathi sinye, okuthiwa yi-omnipresence. Akula ndawo lapho angekho khona. Mina njengomuntu ngingaba lapha khathesi, angeke ngibe seHarare futhi, ngingaba lapha khathesi, angeke ngibe seAmerica futhi, kodwa umoya oyingcwele ukhona la, ukhona eAmerica, ukhona eHarare, la kuzo zonke izindawo ngasikhathi sinye. Lapho kuhlangene khona abantu bekhonza uyabe khona. Ukhona emazweni wonke omhlaba ngasikhathi sinye ngoba unguNkulunkulu umoya oyingcwele. Jobe chapter 33 ivesi ngu-4 owesithathu okuveza ukuthi umoya oyingcwele nguNkulunkulu. uJobe chapter 33 ivesi ngu-4 uJobe uthi umoya wakho wangenza, the spirit of God formed me, wangidala. So uJobe uthi umoya oyingcwele wangidala, ulamandla okudala. Ungafunda uGenesis chapter 1 ivesi ngu-2 iBhayibheli ithi umoya kaNkulunkulu wayehamba phezu kwamanzi, wayekhona kudalwa, wadala kunye loBaba lendodana. uNkulunkulu umoya oyingcwele wayekhona, ungumdali. Akula muntu ongadala. Abantu balamandla okwenza izinto besebenzisa ama-resource materials avele ekhona, kodwa uJehova kuphela nguye yedwa olamandla okudala okukhona ngokungekho. Nguye olamandla okwenza okungekho kube khona ngelizwi lakhe elokudala. So umoya oyingcwele wadala ngenxa yani? Ungumnini mandla wonke. He is all powerful. Umoya oyingcwele ungumnini mandla wonke, ungumdali, asosidalwa. Hebrews chapter 9 ivesi ngu-14 AMAHEBHERU ngu-9 ivesi ngu-14 iBhayibheli iyakhuluma laphana ukuthi umoya oyingcwele umi phakade, ukhona phakade. Itsho njalo AMAHEBHERU chapter 9 ivesi ngu-14 ithi yona, ngizayifunda lapha, ithi yona iBhayibheli, pho igazi likaKristu ozinikela engela sici kuNkulunkulu ngomoya onaphakade. Umoya oyingcwele kuthiwa ungunaphakade, kafi, akula sikhathi lapho ayengekho khona. Umoya oyingcwele he is eternal, uphila phakade ngoba enguNkulunkulu. uJohane chapter ngu-14 ivesi ngu-16 uJesu uthi ngizalithumela omunye umduduzi. Igama elithi omunye ngolimi lweBhayibheli litsho into enkulu kakhulu. Nxa litolikwe kuhle lithi ngizalinika omunye umduduzi ofana lami qathu.
ngolimi lweBhayibheli nxa kuthiwa omunye kumbe kuthiwa another kulamagama amabili asebenzayo. Kule gama lakuqala elithi omunye umduduzi ofana lami xathu, lelinye elitsho omunye otshiyene lami. Nxa uJesu esithi yena ngizalinika omunye umduduzi, igama alisebenzisayo yileli elithi omunye umduduzi ofana lami xathu. So Jesu uthi umoya oyingcwele ufana lami xathu. Nxa ekhona yena kufana lokuthi lami ngikhona. Ungafunda uJohane chapter 14 verse 8 lo 9. uJesu watshela uPhilip wathi Philip uzakuthi sifuna ukubona ubaba njani? Ngoba ubone mina usebone ubaba. So same concept uJesu ayisebenzisayo. Nxa umoya oyingcwele esebuya la ufana lami xathu. Nxa yena ekhona ezinhliziyweni zenu kufana lokuthi lami ngikhona. Njengoba obone mina ebone ubaba. Nxa umoya oyingcwele ekhona kufana lokuthi lami ngikhona. Utsho njalo uJesu. So umoya oyingcwele uNkulunkulu ngokugcweleyo. uNkulunkulu ngokugcweleyo hlobo esithandwa. Asonto, he is a person number 1. Number 2, he is God. He is a divine person. uNkulunkulu ngokugcweleyo. Asonto, asosavunguzana umoya oyingcwele. Okwenza ukuthi umoya oyingcwele, okwenza singamboni kathesi yikuthi umsebenzi wakhe usebenza le ngaphakathi zethu esingaziboniyo. Igama elithi umoya oyingcwele kalitsho ukuthi uyisavunguzane umoya ophephukayo. Hayi, igama elithi umoya oyingcwele liveza umsebenzi wakhe ngoba usebenza le ngaphakathi zethu. Yikho kuthiwa ngumoya oyingcwele. Kodwa akutsho ukuthi uyisavunguzane, he is a person. Akutsho ukuthi uyinto nje. Hayi, isihlobo esithandekayo. Hayi, isihlobo esithandekayo ngeke agcinwe ngumuntu kwenye indawo. Hayi, nguye uNkulunkulu, nguye ogcina abantu. Wadala umoya oyingcwele. Wadala umoya oyingcwele. Kambe singamthatha ngaphi? Sesibone ukuthi umoya oyingcwele he is a person. Asosavunguzane, asonto, ungumuntu. Sesibonile futhi ukuthi asomuntu oyisidalwa, ungumuntu onguNkulunkulu. He is a divine person. Sesibonile ukuthi uyalingana nobaba lendodana. Manje umoya oyingcwele ngubani ongakunika umoya oyingcwele? IMisebenzi chapter 5 verse 32 ithi yona thina singofakazi balezi zinto. Lo moya oyingcwele uNkulunkulu amnika labo abamlalelayo. Umoya oyingcwele ngingamthola kubani? Ngingamphiwa mbani? Ngimphiwa nguNkulunkulu, ngimphiwa nguJesu yena ngokwakhe. Njalo uphiwa labo abalalela uJesu, laba sebamkele uJesu. Hlobo ethandwa umoya oyingcwele kathathwa emuntwini, kodwa uphiwa nguNkulunkulu. Njalo uphiwa labo abavume ukulalela uJesu, labo abavume ukuhamba loJesu. Uyadinga yini umoya oyingcwele? Sihlobo zami ethandekayo, nxa umlambele umoya oyingcwele kumele uxhumane loJesu, kumele ulalele kuNkulunkulu, ugcine imilayo yakhe. Uzakwamukelisa umoya oyingcwele. Kabhadalelwa, kathengwa ngemali, kahanjelwa khatshana. Hayi, ungamcela namhlanje uJesu, umamukele njengenkosi lomsindisi, uyakwamukelisa umoya oyingcwele. Bonke abantu abamukela uJesu njengenkosi lomsindisi bayamukeliswa umoya oyingcwele. Bonke abavumayo ukukhonza uJesu, abavuma ukuthi abe yinkosi yabo, abakhonyele ezimpilweni zabo, bamlalele intando yakhe, baphiwa umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele ubonakala ngani ukuthi usemuntwini? Ubonakala ngani? Galatians chapter 5 iverse 22 lo 23. Ubonakala ngesithelo sikamoya, the fruit of the spirit. Ukuthi umuntu lo moya oyingcwele ubonakala ngokubekezela, ngothando, lokuzithiba. Kunengi okubaliswa, asikho esinye isibonakaliso sokuthi umuntu lo moya oyingcwele ngaphandle kwesithelo sikamoya. Umoya oyingcwele ubonakala ngesithelo sikamoya. Galatians chapter 5 verse 23. Umuntu lo moya oyingcwele ubonakala ngothando, ubonakala ngokubekezela, ubonakala ngokuzithiba, ubonakala ngokuphuza ukuthukuthela. Kunengi okubaliswayo lapha. Yikho kuvezayo ukuthi umuntu ulo moya oyingcwele. Kambe wena uyathela yini isithelo sikamoya oyingcwele? Yebo, uthi umoya oyingcwele wamamukela. Kambe uyathela yini isithelo sikamoya oyingcwele? Uyathela yini izithelo zikaJesu? Lokho kuqakathekile ukuthi umuntu munye ngamunye ophila ngaphansi kwelanga amukele umoya oyingcwele. Ngiyakukhuthaza sihlobo sami esithandekayo ukuthi zuza uJesu empilweni yakho, wamukeliswe umoya oyingcwele. Ngenxa yani umoya oyingcwele uqakathekile ecebeni losindiso. Ngafunda uMatewu chapter 1 verse 20. iBhayibheli yasitshela ukuthi nguye wathungamelayo ekuzalweni kukaJesu. Ungafunda u2 Peter chapter 1 verse 21. Nguye waphefumulela abaprofeti beloba iBhayibheli. Ngumoya oyingcwele sihlobo esithandekayo. Nxa ubala ilizwi likaThixo ufuna ukulizwisisa, kumele ucele yena akuchasisele, akuvezele imfihlakalo yezulu. Ungaze ufunde okunganani, kodwa nxa ungacelanga umoya oyingcwele ngeke uzwisise iBhayibheli. Kudinga yena ukubana akuvezele imfihlakalo yezulu, ngoba nguye oyaziyo. Umoya oyingcwele njalo nguye oguqula isimilo somuntu. Titus chapter 3 verse 5.
lo John chapter 3 ivesi 5. Umoya Oyingcwele nguyoguqulayo, nguyosingcwelisayo, nguyoguqula izingqondo zethu ukuze sibe njengoJesu, nguyosisizayo ukunqoba isono, nguyosenza sibekwazi amaqiniso eBhayibhili, njalo nguyosikhuzayo esonweni, nguyoncenga izinhliziyo zethu ukuze siphenduke. Uyosincengayo sihlobo esithandekayo, uyosincengayo. Hlobo esithandekayo, kuhle ukuthi wamukele uJesu. Ngiyakukhuthaza, dinga uJesu, wamukeliswe umoya oyingcwele, njalo ungakholwa bonke omoya. Utsho njalo 1 John chapter 4 ivesi 1 to 3, ungakholwa bonke omoya, ngoba banengi abaprofeti bamanga abaphumelezweni, kunengi okuyimimoya egcwele emhlabeni minengi, kodwa kaThixo ukhona njalo uphiwa nguJesu. Hlobo zami esithandekayo, ngiyakuncenga, ngiyamemezela, zuza uJesu empilweni yakho, uzuze umoya oyingcwele. Nguye ngumsizi wakho, nguye ongakunika amandla okunqoba isono, nguye ongakungcwelisa empilweni yakho, nguye ongakuvezela imfihlakalo leqiniso leBhayibhili. Lapho khona ngiyakukhuthaza, zinikele kuJesu, zinikele kuThixo, wamukeliswe umoya oyingcwele. Nxa kuyikuthanda kwakho lokho, khuleka lami lapho okhona, asikhuleke nini. Baba wethu osezulwini, siyakubonga Nkosi ngethuba elihle osiphe lona. Sukhulumile phakathi kwethu, waveza imfihlakalo kwamoya oyingcwele. Sicela usihawukele, uSathane uthele imimoya eminengi emhlabeni, sivezele iqiniso, sinika amandla ukukhetha uJesu ezimpilweni zethu. Ube susamkelisa umoya wakho oyingcwele. Bakhona abantu abazinikelayo ngasolesi isikhathi, ngicela ukuthi ulobe amagama abo encwadini yokuphila. Ube subamukelisa amandla kamoya oyingcwele, baphilele wena, baphile nguyakho intando, ngoJesu yakhuleka. Amen.